Nege? Nege? Mına sizler arxitektura geçe mına şahar bilen dagı sporlaşıp buldunlar. Men po facto bir materialda alып kelip ötkünü gösterdim da. Mına geçe gadovay отчет бердиңер, мен силерди окуп койдум. Силердин жумушуңарды мен эмне кылып атасыңар түшүнбөдүм. Коммерческий жолдо биз жолду тазалай албай атабыз. Булар жолдун боюна камокторго разрешение берип атасыңар да. Силердин укугуңар жок андайга. Тура мына өткөндө шаарды алып келсек, без разрешения мэрии токтому жок, өзүңөр печатты коюп берип атасыңар. Силердин ондай укугуңар жок. Силер бизге жардам бериштин ордуна бизге зыян келтирип атат экенсиңер. Мен ойлойм, азыр жаңы жылдан баштап мен ар бир силердин разрешениеңерди текшерип чыгып, мыйзамдуулукту текшерип органга берем мындай болсо. Анан негизги маселе, мына силердин жетекчиңер азыр жылдык коллега болсо бизге жооп сурабай эмнеге бишкекке кетип калды? Эме кылсаңыз. Эме кол алдында иштейт да, ал үчүн жооп бербей, сиз сунуш бериңиз кызматтык абалын караган боюнча. Сонда берейин болсо. Мен дагы көзөмөлгө алалымбы? Сен Узарбек Казович, мына биздин жылдык коллега болсо жетекчиси бирөө иштеге дебей бишкекке кетип калыптыр. Как это? Сунуш берип коюңуз. Коллега дейиңиз болсо кошумча, отурабыз. Болду го. Маалымат каражаттарынан чыгып атат. Мен бетине айтайын дедим, сиздин айтканыңыз биздин Ноокат районунда сиздин саясатыңыз жүрбөй атат депчи. Себеби менин көзүмчө сиздин сотруднигиңизди бир аял келип 1000 сом пул алды деп айтты. Сиз ошонун иштен айдай албадыңыз. Сиз кадрларды реформа кыла албадыңыз. Ошол эле кадрлар иштеп атат. Тура. Сиз эми мен түшүнөм, сиздин юристиңиз жок, сиздин колуңуздан келбейт, сиз күнөөлүү эмес. Булардын министерствосу начар иштеп атат да. Экинчи маселе, мен таң калган нерсе, мына өзүңүз билесиз да, булардын Узарбек Казович, мен булардын министрде даярдаган суроо элем, сизге тиешеси жок. Бул жетекчи жаңы келди, кичине азайтып атат. Мына элементарный ВИЧ спид. Силер жөлөк пул силер бересиңер да. Жылын ошолордон справка алышат да. Олар эмне айырып кетеби? Мен ошого таң калам да. Аларга bir жылда bir келип справка тапшырыш өтө баягындай да. Кыйын. Ошо маселе боюнча мен 3-4 ай мурун айттым. Бир чечишке аракет кылдыңар, может список менен эле больницадан алып койгойсуңар ошону. Мен түшүнөм да, Узарбек Казович, бизде жетекчи алмашты, мына булардын министри келди, зам министрлер баардыгы келишти, бирок бизде Ноокат районунда өзгөрүү болбоду да, туура. Бул өзү 2-3 ай айдады эле, өзү сотко берип кайтып келип алды, туура. Эми сизде күнөө жок, мен түшүнөм. Бул система сос болуш ушундай болуп атат да. Өзү айдады, кийин соттон утуп кайтып келип алды. Билбейм, аттестация кылгыла, башка кылгыла. Мен билем, баягы ВИЧ-спид эле, инвалид эле жылына эле справка тапшырасы, бул тем более ВИЧке өтө кыйын да, бул жылына келип алып ушул жерге унижение болуп, анан сиздин сотрудниктериңиз бир идеальный болсо майда, аны 3 күн күттүрөт, очередке койдуртат, ошондой болуп атат да. Ушул маселени бир чечкиде, мына саламаттык сактоо кызматкерлеринин биргеликте балким немеден эле справка алып койгула болду, далилдеген. Зачем алар өздөрү келди? Ошо алар менен контакт жок кылыш керек да, счет ачып, счеттун акчаны которуп койгула болду, алар келбесин, мен айтканмын го. Маселени өзүңөр неге көтөрдүк? Терапияны биз чыгарабыз деп. Бак. Ал терапия жайгашкан здание балабакчаныкы экен. Балабакча соттон жеңип чыкты. Бирок биз мына депутаттар менен айрылып менен сүйлөшүп, депутаттардын чечими негизинде ал көчүрүүнү токтотконбуз. Терапия жабылбайт. Мен сизге айтып кетем, бул маселе чечилген, депутаттарыбыздагы айрым топтор дагы Elinde özgürlüğün çıktı bu kaç bir kızıklar adamlar karşı bizge şey geçti. Yurtlardan testa, Çin'in bürokratı oldu. Skolun gubernatörü oturatın, akıllı, Osman Ali, yatma şöyle. O sırada gelinler... Çok, terapiyona şikayetlikten cevap var. Cevap var, kaydık buna azı bütünde asarınlar, remont işleri bütünde, abone kamsız olup, kenge şahane köprüde alıp, canlı daha bir bölüm açılar bütünde. Az remont işleri büttü. Anan bu canlı saniye boyunca İsanov aile köprüde biz dolborlar dayandalıp bütkön,
больница kurulu boyunca. Biz hazır bunu mamleket hükümetine kayırmamız, başka investorlar daha izle otar. Canı больница salış boyunca. Canı больница düşmeysen, terapiye cevap etmesi. İşte taza su boyunca, dolma, bütkön, ayrılmamız geçer buna. Biz başka fonlarla işleştik. Arap memleketten bir fonlarla döküldü, geldi. Bu çok dolma biz kapsırmamız. Bunu sal, canlı hayata çeşiş. Alçalı boyunca özümüz biliriz. Yetçesiyle kaygılık kılıca tavız, kıskantık derdi, bütün tavız alçalı. Teknik işlegen değil biz. Narahat Kökbel gerağı şu İhsan Aylık Mötü. Bizge Ayet Kengeç'ten törü diyelimine pek değerletken biz. Diye bu asamdaki kılısı gibi aytar. Tarımek muhatabı gördünüz pütürt versen şu balnisanı. Ana balnisa biz boşa Balavakça talaş odat. Siz bu boyunca aytmadınız da. Eğer bilesiniz şu meseleni. Yemi terapiyanı cevap koysak yer baykorat. Orada bulmasınlar. Bul bir. Ana biles alçalı serpinası var. Az peyekli bir türlü az. Boğazerden verseniz de yakşı ötüler. Ana taza su koçakede taza suyunu bilesiz. Hem negizinden hazır atkarılgan işlerini jakşı ayttınız. Rahmat. Men jurnalist katarı, buna erkin adam, boycunluklu adam katarı men sizi koldayım bu sayısatınız. Bırak Bunal kişine yerdim belki atkarılardan bölgelerini açış gerek de. Aytmasınlar hazır bir yerde var içine mütür oturad. Bularga neymi? Bular korkutma silerdim alın, çınlıkta aytalbay. Men buna ek çınlıkta aytalbaydım. Masarın eka iştese iştese var üyle geçsin demey. Tak olsa buluversin. Buna bizde terapiya bölüm az ketip bulan olsa yerini şoru kuruyup. 9 uğraş yetişmez. Oynamızda 1 uğraş, 9 uğraştın işini atkar otar. Yenge oldu da. Hem ölüm ciddi boşanca köveydi. Vardı oşku var derlenet, oşku var. Buna Özbek tuğanlar, Özbekistan var derlenet. Al Özbekistan açılıp kalıp buna garzan bolup kaldı. Ha bizlikler oşku var. Şembeseler oşku uğraşlardan surasalar aytat. Hey, nokat niyelim, yeni bir gelesinler. Oşonda öyle uçaz koyar, bayılsalar cerlerde var nokatlar. Niye şu şeyde derlenmeysinler dedi. Ha bir yerde Karavasan'a kaldı, barış attığından şorgular. Niye kaldı? Mamleket akşa bölü otardı. 250 milyon tegereğin aksa bölünüp şu bayılsalar. Biz caz otağız jurnalistler, bizge iskana gönül grubu aytar. Ama bir yerde kişiler çınlık olsa yerde cazı olur. Rahmat gönül grubanızda. Teknik işlegen değil biz. Narahat Kökbel gerağı şu İhsan Aylık Mötü. Bizge Ayet Kengeç'ten törü diyelimine pek değerletken biz. Diye bu asamdaki kılısı gibi aytar. Tarımek muhatabı gördünüz pütürt versen şu balnisanı. Ana balnisa biz boşa Balavakça talaş odat. Siz bu boyunca aytmadınız da. Eğer bilesiniz şu meseleni. Yemi terapiyanı cevap koysak yer baykorat. Orada bulmasınlar. Bul bir. Ana biles alçalı serpinası var. Az peyekli bir türlü az. Boğazerden verseniz de yakşı ötüler. Ana taza su koçakede taza suyunu bilesiz. Hem negizinden hazır atkarılgan işlerini jakşı ayttınız. Rahmat. Men jurnalist katarı, buna erkin adam, boycunluklu adam katarı men sizi koldayım bu sayısatınız. Bırak Bunal kişine yerdim belki atkarılardan bölgelerini açış gerek de. Aytmasınlar hazır bir yerde var içine mütür oturad. Bularga neymi? Bular korkutma silerdim alın, çınlıkta aytalbay. Men buna ek çınlıkta aytalbaydım. Masarın eka iştese var üyle geçsin demey. Tak olsa buluversin. Buna bizde terapiya bölüm az ketip bulan olsa yerini şoru kuruyup. 9 uğraş yetişmez. Oynamızda 1 uğraş, 9 uğraştın işini atkar otar. Yenge oldu da. Hem ölüm ciddi boşanca köveydi. Vardı oşku var derlenet, oşku var. Buna Özbek tuğanlar, Özbekistan var derlenet. Al Özbekistan açılıp kalıp buna garzan bolup kaldı. Ha bizlikler oşku var. Şembeseler oşku uğraşlardan surasalar aytat. Hey, nokat niyelim, yeni bir gelesinler. Oşonda öyle uçaz koyar, bayılsalar cerlerde var nokatlar. Niye şu şeyde derlenmeysinler dedi. Ha bir yerde Karavasan'a kaldı, barış attığından şorgular. Niye kaldı? Mamleket akşa bölü otardı. 250 milyon tegereğin aksa bölünüp şu bayılsalar. Biz caz otağız jurnalistler, bizge iskana gönül grubu aytar. Ama bir yerde kişiler çınlık olsa yerde cazı olur. Rahmat gönül grubanızda. Ondan çıkarına kompüterleştirip oldu. Büyük mektepte bizge mümkün bolsa interaktif daskalarda, kompüterlerde, jerdikli bilgisayardan alıp berdik. Anan keyin
Мындан тышкары айыл өкмөттөргө, ФАПтарга, милиция кызматкерлеринин имараттарына дагы интернет булактарын алып кирип атабыз. Негизинен мына өмүр жай көрсөткүчтөрүбүз дагы жакшы болуп, негизинен көрсөткүчтөр жакшы. Мындан тышкары мына башка инвестиция боюнча иштер жакшы жүрдү. Мына жалпы инвестициянын суммасы 2019 жылы 1 миллиард 8 миллион сом түздү. Bunun içinde mына республикалык бюджеттен бар, жергиликтүү бюджеттен бар, чет мамлекеттик сырткы инвестициялар бар, чет мамлекеттик башка фонддор менен иштешип атабыз. Мамлекеттик бюджеттен да былтыркы жылы 2 жаңы мектеп салынып пайдаланууга берилди. Андан тышкары 26 объекти бул күндө курулуш болуп атат. Жергиликтүү бюджеттен 90 объекти курулуш